July 9, Leo is talking about another plant. Give the name of the plant. Tu ande. Ni mo ni tu ande di. Ni yambete. Na bu kwan fa ku te wanj kwan fa da bokin su ani talien. Ni ngwa bu wanj tu ande. Kudu bu wente tu ande ni be wasra ni ke mu bi pen fa wo. Wasra pe fa wo ni tadi. Ra awet ra fa bedi. Di wasa urai beda. Abra ni te wi wasra pe fa wo di wasra alim. Ni mo wente takin ni barkin. Udah bunyi nyam tu ande. Tatana.